dama bëgg a jeexal rek li ma doon wax ci mbirum Élysée ci boppam donc ay nit ñoo amoon niiw di ko suuli ci yoonu armeel yi seeni noon jóge fale songo leen ñoom ñu daw ak niiw bi ñu ñëwee ba ci armeelu Élysée yonent bi ñu dal di fa sànni niiw bi ba mu laalanteeg yaxu Élysée yàlla dal di ko dëkkali muy dundaat ay yaxu niiw yaxu Élysée kii dee ci boppam amalul boppam doole waaye nag yàlla bu defee doolem ci ay yaxam man day mënuma def lu dul allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin kon nag balaa ñoo waxati dara nañu xam li ñuy wax diingat bi jaru ko ku nekk na nga xool say téere la ca nekk nga fexe ba xam ko bu baax a baax te nga gën cee jaamu yàlla gën cee rafetal sa digganteeg say dëkkandoo yal nañ ci sunu borom jàppale bu baax a baax maa ngi ko koy ñaan ci barke Krista bi sunu borom gem pangtane ke telefone andona appena teɗuge saytane fo xooxum a buga utiliser den rata ta jeema sanko yeesu nda o galgalolu ta ɓisidna a xotti den pinda teɗuge yeesu fo xooxum a ɓisid a pinda teɗu a lakas a laqto galgalola geeke moom notangano Matthieu au chapitre 4 xan no soɓnoma i mbafto maaga wiin mayu we nange o xonanga rek a fagɗa o qon a baftanga ma rek waaga te tig a pinda teɗuge de a jegi lakasita lal yo in de o tuleero xe lembogeena Élysée a retay no o ñoowum bo doolem fop a andno o waagum fop a andno nda ndikite yo daye maaga rata xonna meta gasena wiina moofeygo bo a njigo o ɗale ka ngaskano ten ɗadalen poyge fañ den a mbafto maana a nara songo den wiin we ƴufo fo dalole a mbaɓan ko poyga ratangar ne bon mboyalen Élysée a ndala njoroma o dalole rata dukna xa qiƴaxan Élysée rawota dal xontux a ñoowatna doole le refna qiƴaxe i mbale mboy refe Élysée fo xooxum taxeer nda roog moƴu rooga janganga doole a doonin no xa qiiƴ no qon mi de waagima lem ga refna roogo yaal o paɗo fo refum ga jel nana o ɓee fo refum lam ino i njelay go mbaɗ xaɓi rooga i lembote mete refna xane to roogo ci in i mbaag na lembo kon koy yasam yaalo xa ciyo in i mbaaga ngeno fo ten ne o ɓiyo mbaaxa genta fo faapum ne o ɓiyo mbaaxa waaga genta fo xa teɓum fo maagom lam in fop xaɓi rooga i ndefi gene maxey xeɗano yaaloxe na barke Yesu Krista o yaalin bo jaf lakas